U slavu sa zahvalnošću našoj muzičkoj urednici Vladani Marković. Selo je naš zavičaj. Sajam eko-etno-turizma u Banji Vrujci pokazao je veliko bogatstvo u ponudi naših domaćina. Otvorio je i mnoga pitanja koje mogu da doprinesu da boravak u seoskim domaćinstvima i našim i stranim gostima bude doživljaj za pamćenje. Zato u ovom izdanju Znanja i manja govore magistar Bojana Glišić, turizmolog, kako sa bakom Ninom u Struganiku nudi gostima uživanje u tradiciji i prirodnim lepotama Mionice. Svetozar Kovačević iz Banje Vrujci, kakav je kvalitet banjske vode i zašto Kondir privlači goste iz celog sveta. Aleksandar Bogićević iz Ministarstva poljoprivrede, koliko su stručne službe podrška razvoju seoskog turizma. Boban Janković, predsjednik opštine Mionica, kako lokalna zajednica spaja privredu i poljoprivredu. Bojana Katić, može li iskustvom iz Dembelije da osnaži žene u agrobiznisu? Baka i unuka na jednom poslu. Prvo je lepo da vas vidimo, a onda da uživamo zajedno sa vama. Seoski turizam, tu ste se pronašle. Tako je, dobrodošli domaćinstvo Tomašević. Dobrodošli. I mi stalno govorimo da je selu potrebna mladost i školovani ljudi. Bojana, koliko praksa, a koliko škola u stvari kreira ovu vašu ponudu? Najviše praksa, mladost i iskustvo su odlična kombinacija. Energija koju imaju mladi, iskustvo i dobri savjeti koji imaju stariji, mislim da smo to mi ovde uspeli da pokažemo. Škola svakako da ima svoj udeo, ali ono što sam naučila od nje i što sam naučila od moje porodice je nešto što ovde zaista ima velikog značaja. I od koga je krenula ideja da primate goste i sve ovo što imate, tu ljubav u stvari podelite sa nama? Od mene i od mog supruga 2008. godine rešili smo, pošto smo u penziji, nismo mogli da budemo sami, celog života smo radili sa narodom, da tako nastavimo i sada. Ljubav koju imamo u nas, znanje koje imamo, da prenesemo i njima. Dobrodošli da uživaju kod nas. Sve više mladih porodica dolazi kod nas i trudit ćemo se da u buduće pravimo sadržaj upravo za tu decu. Jako već nešto imamo, zaista želimo da u buduće roditelji mogu čak i rođendane da proslave u našem domaćinstvu, a već polako osposobljavamo naše kapacitete da možemo da primimo i manje grupe na ručkovima, na nekim obeležima, na nekim godišnjicama i tako dalje. Vjerujem da ovo je idealno mesto za takve proslave. Bez kojih biljaka ne bi trebalo da bude ni jedno domaćinstvo? Biljke bez koje ne bi trebalo da bude ni jedno domaćinstvo, to su ruzmarin, smilje, ovo je ruzmarin, ovo je smilje i ovo je bosilje.
Ovdje možemo da uberemo i matičnjak. Ovdje možemo da uberemo matičnjak, što ga ja berem i koristim za čajeve predveće, za smirenje ko hoće lepo da spava mirno, i pravim sirupe, zdrave sirupe dosta za sami organizam i za čišćenje organizma i za... A nije komplikovano, može svako samo da nauči da mu je to potrebno. Može, to je tako jednostavno. Ovo je moja priručna bašta. Ja sam željela ovdje da posadim paradajz zato što ima zaštita, zaklon, puno sunca, a ne dozvoljava nepogode da ga pogode. Vidite već koliko je kasno rasađen, a kolike zametaka već imam ja. Pun je paradajz zametaka. Zaštita samo prirodna. Koprive stoje u vodu 24 časa, procedim, popraskam, to 2 puta mesečno radim, onda mleko i voda popraskam da zaštitim od bubica, da ga ne napadaju, da ne grizaju. Pogledajte, nema ni jedan list da je uništen. Mnogo je zanimljivo kad se mi probijamo kroz ovu vašu džunglicu, ali cela porodica je uključena u posao i Branislave, vi sad u stvari čuvate vlagu voću. Pa pokušavamo da se zaštitimo malo od suše, takozvanim letnjim učiranjem. Pokosili smo pre nedelju dana voćnjak kosačicom i sad to skupljam i okolo stabala voćki širim da bi koliko toliko te vlage noćne koje ima zadržalo i da ne bi došlo do pretjeranog isušivanja baš gde je koreni sistem. I ovdje su stvari stare sorte voća. U suštini jabuke, kruške, par šljiva, dve trešnje. Ali prava trešnja, velika krošnja, ima i za ptice i za nas, je li tako? Ima za sve, uvek. Jer su nam ptice malo ugrožene sad ovim nekim novim tehnologijama, to znate? Znate šta, ja sam inače ljubitelj prirode i protiv svake upotrebe hemije sam, znači, u proizvodnji hrane. Tako da, kogod ima mogućnosti da to ne koristi, skidam kapu. I ovdje je u stvari zastupljena kuhinja i srpska i makedonska. Da. Kako gosti u stvari to doživljavaju, to bogatstvo različitosti? Pa dosta dobro prihvataju, zato što ja radim nešto što ja volim, pa ljubav kroz to što volim prenesem i njima, a to se osjeti. I mogu da nauče neke specijalitete? Mogu da nauče, kako da ne, pogotovo spremanje zimnice. Pokušavam sve da im pokažem. Koga interesira, ja ništa ne čuvam za sebe. Želim svakome da prenesem, da se nauči. A gde inače vodite goste? Ako neće baš da pomognu ovde na imanju, onda probamo prave trešnje. Super. A goste preporučujemo da ustaljenim ovim maršrutama koje za taj rekreativni odmor, aktivni odmor. Divne su prave trešnje. Ustaljenom maršrutom do Vojvodine kuće, uz reku Ribnicu, do manastira Petra i Pavla, pećine ribničke i onda gore posete muzej kamena i kuću čaja kod Pece Petrovića i onda opet ovde završe od Pece kod nas. To je nekih 6-7 km maršruta. Ako hoće malo da mu se adrenalin podigne, onda može kod sina da ode. Može, da. To je na periferiji Valjeva. Sin je otvorio udruženje građana, Airsoft klub. To još nije zvanično kod nas u kategoriji sportova. Više je rekreativna delatnost. Koriste se autentične, da kažem, puške kao prave replike, s time što koriste plastične kuglice od 7 do 8 grama. Znači težine koje se ispaljuju vrlo malom brzinom, znači do 20 metara, uz maksimalnu upotrebu zaštitnih sredstava.
Dobro, posle toga malo ipak moramo da se smirimo i onda opet se vraćamo kod vas ovde. Vi volite da pričate sa svojim gostima, ali je zanimljivo da sad vaša ćerka ima i jednu novu priču, a to je može i frizura da se napravi. Onda kad se mi farbamo pa dugo moramo da sedimo, bolje da sedimo ovde u ovom divnom ambijentu nego u nekom zatvorenom salonu. Da, ja pripremam čajeve u to bilje koje ja berem, lekovito bilje, ja ga tako nazivam. Nisam botaničar ili ekspert, ali to nosim od kuće, od mojih čajeve koje su brali, one koje su upotrebljavali. Ne kuvam nikad od jednu biljku, nego koktel svaki put i svaki gost ima pravo da pije do mile volje, koliko želi. I onda i frizura. I frizura je gotova. Baš je zanimljivo kad se pored lavande dođe u frizerski salon. Naravno, mi smo Jel to možete napravili. malo da mi popravite vrućina i pa recimo ove šiškice? Naravno. A recite mi kada se neguje kosa, ovako smo u ovom divnom sadu, divnoj mogućnosti, vaša mama ima puno lekovitog bilja. Šta možemo da koristimo pa da nam kosa bude zdrava i lepa? Pa možemo da koristimo jaja sa maslinovim uljem, koja kap limuna, pa zatim to da posle pranja koje odradimo sa koprivom, znači potopimo koprivu uveče i ta voda koja nam ostane, sa njom isperemo kosu. Posle toga stavimo to pakovanje sa jajima i maslinovim uljem. Po ovom vremenu najbolje je sušiti prirodno kosu, ne tretirati je nikakvim preparatima. Ima raznih još travčica koje mogu da se koriste za negu. Nina, posebno ste ponosni na budimku. Jeste, zato što, evo dokaz, da vidite, ona je uvela, ali puna je soka, da može da opstane i bez prskanja. Ne da mora da se prska 24-25 puta da bi prodavali otrov, da trujemo nečiju decu. I osim što gostite ljude tom hranom koja je melem, to je i suvenir. Mogu da kad krenu, ponesu i svojim prijateljima. Pravimo razne, počevši od sirupe, sokove, pa onda pekmeze, razne vrste slatka. Šta god izađe, mi to pravimo. I ovu divnu terasu ste posvetili vašem mužu. Jeste, da. Imate lepa sećanja, imate veliko bogatstvo. Od dugogodišnjeg braka, od 47 godina, to je skoro pola veka, tako da kad budemo spremili to, onda ćemo da vas pozovemo da prikažemo, da uživate. Svetozar, jel može ovo malo iskondira ove vode koja je blaga u stvari? Šta sadrži ova voda? Zašto je ona lekovita i darovita? Grujačke vode su po svojoj strukturi malo mineralizovane, kvalitetne sa pH vrednosti 7,2 do 7,4, što nauka kaže da je to nešto slično ljudskoj krvnoj plazmi. Ima dosta natrijuma, ima kalijuma, ima svih onih minerala koji su potrebni da čovjek može neograničeno da ih pije, a da mu ne smeta i da nema kontraindikaciju. Ima selena, u zavisnosti od dubine bušotine, zavisi njena mineralizacija. One su isključivo u trijarskim krešnjacima i one su do sada kroz 30-40 godina iskustva i kroz turiste koji dolaze u Rujice se pokazale kao jedna od najboljih voda na svetu. I ova bušotina je u stvari dozvolila da vi vodu delite sa vašim gostima, ali i sve darove vašeg domaćinstva. Videli smo ovce, tu su i stare sorte jabuka, šljiva. Da, moja porodica ovdje živi preko 300 godina, ovo je stari deo domaćinstva. Sticajem nekih okolnosti je napravljen kondir kao jedan lep smeštajni kapacitet od 50 kreveta. Kako ste došli na tu ideju da je kondir? Čitao ja Srpski viteški kodeks i tamo ima jedna lepa rečenica koja kaže: oj, djevojko mila, dajde kondir vina. A ima jedna divna slika Uroša Predića gde kosovka devojka poji ranjenika iz kondira. Knez Lazar je iz kondira pričešćivao svoju vojsku, to je sakralna posuda, Englezi kažu pehar,
Simbolika je vino, simbolika je turizam, gost, gostoprimstvo što je u srpskoj tradiciji i to mi se jako dopalo, pa je samim tim i bilo logično da ovo nazovemo na taj način. Sve ono što nudite na trpezi, to su u stvari plodovi vašeg rada i vašeg imanja? Da, imamo gore svoju baštu, imamo svoj voćnjak, imamo šljivu, imamo jabuku, imamo krušku. Sve to mi donesemo ovde gostima. Čak i deo gostiju koji ovde dolazi već 10 godina, koliko smo na tržištu, već zna domaćinstvo, pa sami ide u baštu, mi to ne branimo i to je njima atraktivno, interesantno, a nama lakše i na taj način stvaramo jednu tu toplinu između gosta i tog domaćinskog srpskog odnosa i to držimo kao tradicionalnu vrednost. A u ambijentu Stare Vodenice koju pokreće lekovita voda, specijaliteti Banje Vrujci i uglavnom pripremljeni od hrane koja je od lokalnog stanovništva. Tako je. Izvojili smo 3 jela iz našeg jelovnika. To je stek vrujci, rebarca na kajmaku i čarolija. I šta krije čarolija? Pa čarolija je punjena sa domaćim čvarcima. Sos je napravljen takođe kajmak koji je domaći iz naših krajeva i začini. Stek vrujci takođe je na kajmaku koji je iz naših krajeva punjen sa slaninicom, preko je kačkavalj. Zatim imamo ova rebarca koja su pripremljena u rerni, zapečena na roštilju sa sosom od njihovog safta i uz to se servira kugla kajmaka, koja je takođe domaća. I ono što je posebno važno, imate svoju pekaru, a brašno je ispod vodeničnog kamena. Naša pekara ima furunu koja se loži na drva i tu pečemo hleb. Sajam seoskog turizma Selo je naš zavičaj u Banji Vrujci pokazao je mogućnosti cele Srbije. Domaćini su na početku imali lepe vesti. Poljoprivreda je uvijek bila stub razvoja ove države. Isto tako, sada gledamo da turizam da podršku poljoprivredi pa da zajedno na najlepši nemogući način predstavimo ono što je svima nama lepo. Tako da ta lepa vest je svakako da je ove godine možda sigurno, ako ne u okruženju, ali jedan od najvećih budžeta za oblast poljoprivrede iz našeg lokalnog budžeta. Dakle, skoro 15 miliona biće raspoređeno za podršku našim dobrim domaćinima. Pošto je i Mionica i svako naše selo uvijek bilo puno dobrih domaćina, tako da ćemo pokušati da damo podršku svakom našem seljaku, svakom našem poljoprivrednom proizvođaču, da on bude još bolji domaćin i da ima još bolju i egzistenciju. Ako čuvamo selo, čuvamo i mlade ljude na selu. Podrška selu je prava stvar, zato dobar seljak, dobar domaćin, dobra Srbija, dobro selo. Dobar deo tih sredstava koji smo malo pre razgovarali, rasporedili upravo na proizvodnju organske hrane koja će biti ponuđena na tržištu turizma. I zato želimo da ono što damo i što nudimo čitavoj Srbiji, ljudima sa strane, da to bude nešto što je zaista iskonsko naše, to je zdrava hrana. Tribina je otvorila važna i zanimljiva pitanja kao i kakvu ulogu u procesu razvoja imaju poljoprivredne stručne službe. 2019. smo mi raspisali nacionalnu meru u ruralnom razvoju, razvoj seoskog etnoturizma. Tu smo imali budžet od 110 miliona dinara.
Na konkursu smo imali, isto na jednom pozivu smo imali 106 aplikanata, svi su novci potrošeni, bilo je znači veliko interesovanje. Ono što sam napomenuo malo pre, a to je jedno značajno olakšanje za sve poljoprivrednike koji hoće da apliciraju u IPARD programu za bilo koju meru. To je izmena zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju gde ćemo, što se tiče IPARD-a, pare uplaćivati avansno. Uvođenjem vaučera u vrednosti od 5.000 dinara kojim država subvencioniše letovanje građana Srbije u domaćim turističkim objektima pokazalo se kao delotvorno. Program razvoja turizma lokalne samouprave je takođe novina u ovom zakonu. Znači svaka jedinica lokalne samouprave može samostalno ili sa nekom svojom susednom lokalnom samoupravom da izradi program razvoja turizma koji se dostavlja ministarstvu na mišljenje i nakon toga se naravno usvaja. Ti programi razvoja turizma su jako bitni zbog daljeg plana razvoja, jer ako se taj program ne uradi, ne može se konkurisati za sredstva. Susedna opština Ljig ima zanimljivu ponudu, šire kapacitete i kreatori su poznatog sajta Selo.rs. Preprošle godine smo imali 10, evo sad za 2 godine imamo još 10, tako da možemo reći da smo još uvijek mala destinacija, inače smo mala opština sa skromnim budžetom. Ove godine očekujemo usvajanje, završetak plana razvoja turizma, ali ove godine nam sleduje i izrada prostornog plana opštine. Čekamo da uvaže i ovaj naš program razvoja turizma, pa da eto, imamo dobre uslove za razvoj. Naravno, još uvijek smo samo opština uz poznatog komšiju Mionicu koja ima jedno od najbrže rastućih banja u Srbiji, tako da mi se nadamo da bar oni svi koji dođu u Vrujce popiju kafu kod nas, pa eto zarade nama. Pokrajinski sekretarijat je u saradnji sa Razvojnim fondom Autonomne pokrajine Vojvodine napravio 2 kreditne linije gde se potpomažu na neki način i seoska turistička domaćinstva. Znači, subvencionišemo i učestvujemo u kreditnim linijama. To je jako važno zato što smo, nažalost, to već spominjemo koliko puta, vidjeli koliko su seoska domaćinstva u stvari spremna, koliko im malo treba da se bave turizmom. Na tribini je bilo reči i o značaju razvoja poljoprivrede za razvoj seoskog turizma. Posebno značaj plasmana organskih proizvoda na pijaci u sopstvenom dvorištu. Mi radimo 2 hektara pod organskom proizvodnjom, isključivo se bavimo povrtarstvom. Ove godine smo napravili neki manji zasad voća. Imamo 3200 kvadrata pod plastenicima. To su zaista velike količine povrća u organskoj proizvodnji. Mi smo zaokružili samu tu našu proizvodnju jer imamo salaš, životinje, povrće, imamo sve. Sam salaš leži na 1 hektaru, znači dvorište nam salaša je hektar, gde je idealno za neki turizam. Govorilo se i o problemima sa kojima se vlasnici seoskih gazdistava susreću po pitanju pružanja usluga smeštaja i hrane. To je jedna velika komplikacija da mi ne možemo da ugostimo nekoga ko bi želeo, ko je tu u prolazu, ko bi želeo da ruča kod nas. Znači, oni moraju biti smešteni i tu dolazimo do razilaženja sa... Mi ne možemo gostima da objasnimo da mi imamo taj mali problem. Ono što smo mi uvideli, što već godinama moja majka o tome priča i stalno napominjeno to, da mi to možemo da uradimo, jer kao što znate, poljoprivredna gazdinstva su nekako i usko vezane u seosko-turističko domaćinstva, zato što kada pričamo o salašima i selima, to je poljoprivreda. Pa tako imamo i nekih možda mogućnosti da se samo izmene neke stvari, da mi sami možemo da pišemo račune, ne bežimo od toga da imamo fiskalnu kasu, da imamo drugačije kontrole i dosta toga, ali je mnogo praktičnije i mnogo lakše i smatram da bi mnogo više ljudi se prihvatilo posla seoskog turističkog domaćinstva, da možemo sami da izdajemo za neko ko želi jednostavno samo da dođe na ručak. Mislim da će biti interes proizvodnja hrane za sopstvene potrebe u sopstvenom, da tako kažem, turizmu. Srbija je, zahvaljujući podsticajima države, i da s tim završim,
napravila jedan veliki iskorak u razvoju stočarstva. Mi sada imamo višak, da bome, i svinja i junadi, ali imamo jedan novi iskorak u proizvodnji, da tako kažem, poluproizvoda od mesa koje zahtevaju luksuzni hoteli, ugledni restorani i gde je jedna šansa. Naša domaćinstva, sve to što mogu da rade velike farme, u tom kvalitetu hrane mogu da rade i na svojim imanjima. Učesnik tribine Biljana Katić na primjeru dobre prakse pokazala nam je kako može da funkcioniše seosko domaćinstvo Dembelija nadomak Beograda. Osnovni zadatak našeg seoskog turističkog domaćinstva osmišljen je kao koncept odmora od gradskog stresa i za receptivni turizam. Strani gost koji dođe da sazna nešto o kulturi, tradiciji i običajima ovog kraja, da sazna nešto o tradiciji naše porodice, da ode srećan i zadovoljan i da ponese sa sobom album lepih slika. Ko je sve prošao kroz ovo domaćinstvo? Prošli su uglavnom bračni parovi ili momak i devojka, ali su bili i sa decom. I ljudi su bili i više nego zadovoljni. Imali smo čak i ljude koji su amaterski astrolozi. I onda su me pitali neke stvari koje me nikad niko nije pitao u vezi sa Dembelijom. Da li se iz dvorišta vidi zvezda severnjača? Pitanje je kako ja ne znam ni kako izgleda zvezda severnjača. I da li se vidi severno nebo? Ja kam vidi se. Dembelija je očito inspiracija za ljude različitih profila, pa i za umetnike. Ovde dolazim godinama već. Ovo domaćinstvo Dembelija. Napravio sam više slika ovde u ovom dvorištu. Ima tu u kući u zemlji Dembeliji. Jedna posebno mi je draga, koju je domaćin Srđan Katić insistirao da mu naslikam. To je, tražio da mu naslikam pčelu koja ima vime. Onda sam ga pitao zašto? Pa zato što u Dembeliji teče med i mleko. Ova divna haljina na vama je kombinacija mašinskog i ručnog rada i to rade žene iz udruženja ovde Rukotvorina u Barajevu. Koliko je potrebno za tu jednu haljinu? Pa, ako intenzivno radimo 4 dana je potrebno jednoj ženi da je sašije, skroji, izveze i da dotera kako treba. Ali mi imamo u udruženju 30 žena koje rade. Sve imamo, koja ima oblast veza, koja ima šivenja, koja ima pletenja, tkanja. Draga Gordana, koleginice, prvo čestitke, 65 godina poljoprivrednika. Tako je, ove godine. Baš lep jubilej. Hvala, najlepša je čestitka od kolega. Zaista ove godine punimo 65 godina kontinuiranog izlaženja lista poljoprivrednik, lista koja se čita širom Srbije i van granica naše zemlje i zaista jedna lepa tradicija kao i znanje i imanje. Mislim da je naša misija lepa, obrazovanje poljoprivrednika, informisanje poljoprivrednika i stalno susreti na terenu poput ovoga. I hvala što si htela zajedno da napravimo i ovaj skup, da daš svoj doprinos, budući da si ti doktorirala baš na seoskom turizmu. Seoski turizam može da podstakne razvoj poljoprivrede, razvoj sela, zapošljavanje mladih i žena, a time i ostanak njihov na selu i opstanak sela. Za seoski turizam se malo zna da je on zaista inicijalna, tako da kažem, pokretač razvoja cele seoske, odnosno ruralne ekonomije. On postiče razvoj trgovine, zanatstva, saobraćaja, znači poboljšanje infrastrukture kao preduslova za razvoj turizma, infrastrukture kompletne.
bitne. Mi smo do sada dosta radile zajedničkih i tako da kažem emisija snimale i podsticale ljude da se bave seoskim turizmom, a upravo ovaj skup, drugi sajam seoskog turizma je odlična prilika da ih podstaknemo, da ukažemo koje su naše mogućnosti, ali ja sam uvek voljna da prikažem i koji su problemi u razvoju seoskog turizma kako bismo to poboljšali. Ovogodišnji žetelački dan Zadružnog saveza Vojvodine održan je na njivama zemljoradničke zadruge Agro Soju u selu Neuzina. Ovom prilikom je izneta kalkulacija ovogodišnje proizvodnje pšenice. Prema proceni Zadružnog saveza Vojvodine, ulaganja u proizvodnju po jednom hektaru su bila 111.704 dinara, što bi značilo da na prinos od 5 tona po hektaru troškove pokriva cena kilograma pšenice od 22 dinara i 34 pare. Ovom prilikom je istaknuto da se očekuje ukupan rod pšenice u Vojvodini od 2 miliona tona, što je 2/3 od roda u Republici. I dok srpski turisti sve više upoznaju albansko primorje, iz te zemlje u Ivanjički kraj prvi put stigli su berači malina. Miro Rajković ima u planu još jednu grupu stranih sezonaca. Pa imao sam dvije grupe, jednu sam iz Mongolije, što sam išao da tražim, jednu sam našao iz Albanije. Međutim, iz Mongolije ovo sad stanje s koronom, ne znam kako će biti. Visoka cena maline uticaće na rast površina, ali u Srbiji raste potreba za poljoprivredu, pa se planira dolazak jeftine radne snage iz Azije, Afrike. Mi smo za sve to uredili sistem. Imamo zakon o angažovanju sezonskih radnika u poljoprivredi, gde i stranac može uz prijavu Ministarstva unutrašnjih poslova, nadležnoj policijskoj upravi, da dobije pravo da radi tokom sezone i da bude potpuno i osiguran i penzijski, i zdravstveno, i da ljudi budu sigurni, oni koji ga angažuju, a i oni koji rade. Albance je u prilike privukla dnevnica od 30 evra uz smeštaj i ishranu do završetka berbe. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu uručio je mladim poljoprivrednicima 171 ugovor u ukupnoj vrednosti od 200 miliona dinara. Novac je namenjen podršci mladima u ruralnim područjima na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini. Ukupna vrednost investicije je blizu 238 miliona dinara uz učešće pokrajine od 84%. Zadrugari i zaposleni u zemljoradničkoj zadruzi Agro Klek iz Kleka još jednom su protestovali ovog puta ispred gradske kuće u Zrenjaninu jer smatraju da im se neopravdano oduzimaju njive u vlasništvu koje su ujedno i predmet restitucije. Oni su se obratili Zadružnom savezu Vojvodine i Ministarstvu poljoprivrede za pomoć jer im se, kako kažu, ne nudi rešenje, a ako im se oduzme 450 hektara zemlje, bit će smanjena i proizvodnja mleka na farmi ove zadruge za 30 do 40%, što će dodatno ugroziti i opstanak Agro Kleka. Prvi ugovori za pšenicu roda 2021. godine zaključeni su po cenama od 20 dinara i 80 para do 21 dinar za kilogram, navodi se u nedeljnom izveštaju produktne berze Novi Sad. Pšenica treba da bude sa minimum 12% proteina i klauzulom gratis lager do kraja jula. Cena kukuruza je bila 25 dinara za kilogram. Cena soje je zadržana na nivou od 74 dinara i 70 para za kilogram. Cene su bez PDV-a. Najuspešnijim pojedincima u prošloj godini za postignute rezultate i dostignuća u različitim oblastima dodeljene su zlatne plakete na dan opštine Sopot. Ani Bošnjak za postignute rezultate u poljoprivrednoj proizvodnji, dobra saradnja i veliki broj kooperanata omogućili su da u preradi bobičastog voća postignu odlične rezultate. Izvozimo i predstavljamo kvalitetne srpske premium proizvode celom svetu, tako da stižu zahtevi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, iz Hong Konga, Singapura, svi traže naše voće, tako da to nas čini ponosnim i to nam daje snagu da nastavimo dalje, da širimo ovaj model i tehnologiju uzgajanja bobičastog voća na najsavremeniji način. Iz hobija i ljubavi ušla je u cvećarstvo, a sada je to za Slavicu Šumanac ozbiljan biznis. Volim mnogo to što radim i stvarno sve dam od sebe da to bude kako treba. Nagrađen je i fudbalski klub Kosma iz Ralje za doprinos razvoju sporta na području opštine Sopot, kao i najmlađa dobitnica i to u oblasti obrazovanje Abazi Medina. Planiram da završim filološki fakultet, arapski jezik, pa ćemo vidjeti za dalje.
Predsjednik gradske opštine Sopot, Živorad Milosavljević, kaže da je u 16 mesnih zajednica sve više žitelja zainteresovanih kako za turizam, tako i za poljoprivredu. Mi nastojimo svakog dana da donesemo neki novi kvalitet Sopotu i činjenica je da u poslednjih godinu dana je jedna ekspanzija dolazaka ljudi u Sopot, tako da kad je promet nekretnina u pitanju, kad je izgradnja objekata u pitanju, mnogo ljudi gradi ovde, mnogo dolazi, najviše ljudi iz Beograda misle da u Sopotu mogu da imaju mesto gde mogu da privređuju, a oni koji hoće da se odmaraju zaista prave velelepne objekte na padinama Kosmaja. Zlatna plaketa opštine uručena je Jasmini Nikitović-Stojičić, uredniku i voditelju emisije Znanje i manje za dugogodišnju uspešnu saradnju i doprinos organizaciji sajma zdrave hrane Milena Tatar u Sopotu. U ime svih nagrađenih ona se i zahvalila. Ova nagrada pokazuje koliko je u stvari radost stvaranja put u uspeh i koliko budućnost imamo samo ako smo u filozofiji ekonomije opšte dobrobiti, a to je da smo u skladu sa samim sobom, sa lokalnom zajednicom i sa prirodom koja nas okružuje. Helda izgleda glavna zvezda koja predstavlja Kosovsku Mitrovicu. Pa jeste, za danas smo se tako opredelili. Šta ste sve spremili od Helde? Prvi put vidim vanilice, moram da priznam. Jeste. Krenuli smo od slane, što bih rekli, postave do slatkog, na kraju da se zasladimo. Znači, tu je pita, tu je pogača, tu je hleb, tu su razni hlebovi. U ovom ima i malo raži, znači kombinovano, a ovo je isključivo sa Heldini, 70% zastupljen Heldin, ovo je beli hleb, ovo su Heldine pogačice. To su starice koje nas u stvari upućuju da je biološki vredna hrana nešto o čemu moramo da mislimo u budućnosti i kako se u stvari taj pravac kreće sad na Kosmetu. Pa mi smo se zaista... Koliko su ljudi zainteresovani? Jesu, zaista smo se usredsredili, imamo i jedno preduzeće koje se bavi i od njih su sad počeli da uče i drugi, to su žene, zaista vredne iz naših krajeva i sada su od njih, one su iz Leposavića krenuli i šire da rade recepte, traže preko interneta, im ide zaista dobro prodaja po čitavom Kosmetu, Srbija i šire. U čemu je tajna jadarskog čvarka? Tajna jadarskog čvarka je u tome što u pravljanju čvarka, znači, treba uneti dosta ljubavi, treba uneti dosta mašte, treba da uneti dosta humora i onda se dobija pravi čvarak. Pa sjajno. I to ćete videti iz našeg sertifikata. A sir, on je isto specifičan? Sir je specifičan, da, to je dimljeni kravlji sir. Da kažemo sad da nam je on donet, to je od jedne našeg proizvođača koji je došao iz Krajine i onda je jednostavno jeste, pa smo pomešali iskustva i tu je, i tako da smo dobili jako fantastičan. Lepota i u različitosti. Stigle su i mantije iz Novog Pazara. Stigle su mantije, naše tradicionalno staro jelo sa posebnim receptom. Eto, to je to. Može sa mesom ili može i sa sirom? Pa nekako je u tradiciji da bude samo meso. Samo meso. Sad nešto najnovije pokušavaju, ali nije to. Znači, zadnjih 500-600 godina od kako se taj specijalitet radi, samo je meso pitanje. A gde nam je sjenički sir? Sjenički sir nismo mogli uzeti vremenskih uslova da donesemo, ne bi to bilo to. Jako je toplo, žao nam je. Pa kad budemo kod nas priređivali neku manifestaciju, onda ćemo baš ovaj se. Kako se živi na ovim temperaturama na Pešteru? A na ovim temperaturama na Pešteru možemo reći prijatno. Gore je vazduh malo reći, vazduh je čist, hemija nema nikakve, visine od 1000 metara pa još gore, tako da su izvori su na sve strane, bogata voda. Voda hladna, skoro ledena. Šta je sve važno da vidimo kad dođemo u Požarevac? Pa važno je da kad dođete Bože zdravlje u Požarevac da krenemo dviminacijama. Znači rimski logor sa pratećim sadržajem, onako baš interesantno, rimska grobnica, tako onako to je baš onako sadržaj koji ne sme da se prepusti kad se dođe u Požarevac. Imamo u blizini, pošto smo mi glavni za ceo Braničevski okrug, znači Golubačka tvrđava, Ramska tvrđava, izuzetno sređena, znači onako, onda krećemo od Vrela Mlave,
velikog gradišta, Srebrnog jezera, tako da kod nas izvolite. Mesto poznato po šljivama i po višnji. Da li svaka šljiva kod vas želi da bude rakija ili može i nešto drugo? Određene količine koje se proizvedu u našem okrugu završe kao proizvod rakija, a određene kao suva šljiva. Određene šljive idu i za preradu. Blace je naš, na Topličkom okrugu, Toplički okrug je ceo pokriven proizvodnjom šljiva, ali Blace je naročito karakteristično. Hoće, naravno, tradicionalno se održava svake godine posle berbe krajem avgusta, bit će i ove godine, još uvek tačan datum ne znamo, ali bit će isto tako i dani višnje. Imamo pita od višanja. Da, pita od višanja karakteristična za naš kraj baš. Ovde kod Niša je zanimljivo da savetodavci kuvaju. Pa šta ste spremili? Pa ovo jelo, punjeni krompir sa mesom, spremio je moj kolega Rangelov Ivan i to je jelo sa kojim smo mi pobedili na jednom sajmu, znači tradicionalno jelo, pored belmuža i pored červiša koje je karakteristično za reon koji mi pokrivamo. I pitu sa sukanim korama. Jeste. I sad mi stalno govorimo o biološkoj hrani. Koliko je to sad u vašem kraju zanimljivo? Jer videli smo, postoje već vinarije koje polako kreću u organsku proizvodnju, neke već imaju i iskustva. I sve više i više naših proizvođača, ne samo u proizvodnji vina, nego uopšte u proizvodnji slatka, džemova, idu na organsku proizvodnju. 3 brenda iz Pirota. Tako je, pirotski ćilim, možete da vidite ispred i neka manja 2 komada iza. Pirotska peglana kobasica, doneli smo da se degustira i 3. brend nam je pirotski kačkave. I kad sve to stavimo na trpezu, naravno to zove goste, a kojim putem ide seoski turizam? Seoski turizam je u razvoju, imamo mnogo kategorisanih objekata, koriste se podsticaji kako države, tako i grada Pirota, tako da seoski turizam je baš u usponu. Ukusi prirode iz Knjaževca i naravno ova lepota, lekovito bilje, to je nešto o čemu vi sad razmišljate da se širi ta priča. Da, upravo tako. Naše udruženje povrtara ima ideju da se bavi proizvodnjom lekovitog i začinskog bilja. To je još uvek, da kako kažem, u povoju, ali imamo ozbiljne namere da se proizvođači bave tom proizvodnjom. Kako proizvodnjom u malim saksijama, tako i na poljima. Što se tiče začinskog bilja. A gotovi proizvodi, to je put u profit i prerada, tu ste isto na dobrom putu. Da, ovo je sušeni paradajz u ulju, konzerviran znači u ulju. A ko pravi ove divne ikebane od hrane? To su isto naše domaćice iz udruženja povrtara, znači to su razne vrste zimnice, konzervirane. Estetike, ukusa, mirisa, to sve može da dovede goste i u turizam. Da li ste o tome? Jeste, Knjaževac se zaista može pohvaliti da raspolaže ozbiljnim kapacitetima kada je reč kako o seoskom turizmu, tako generalno o turizmu. Negde preko 16 naselja u okolini Knjaževca raspolaže turističkim kapacitetima, a otprilike negde oko 300 ležajeva je u privatnom smeštaju. Vi ste kolevka seoskog turizma, iz Knića je krenula cela priča, evo sad je to jedna ozbiljna tema. Kako se u vašem kraju ona širi? Zaista to je jedna ozbiljna tema, širi se i bukvalno postoji takmičarski duh. Krenulo je iz Knića i u Kniću se i dalje širi sve veći broj turizma, međutim Topola je se napokon probudila i osetila je to da svoj oplenac i postojbina, znači centar odakle potekla Srbija, ima zaista dobru priču o seoskom turizmu. Tu sad ima i posle, može gost malo i da bere voće ili zna, ne zna pa da ne smeta. Oni imaju zaista jedan divnu organizaciju. Imamo seoske domaćinstva koje se bave seoskim turizmom, jednodnevnim seoskim turizmom. Tako su povezani sa određenim organizacijama turističkim i turističke organizacije kada dolaze u obilazak Topole svraćaju ta gazdinstva. To je celodnevni boravak i u tim gazdinstvima, osim što dobiju zaista kvalitetnu hranu i piću koja je u našem podneblju aktualna, oni celodnevnu zabavu dobijaju. Tako da se organizuju različite, što bi rekli, seoske igre, komišanje, krcanje oraha jednom rukom, skakanje sa džakom, kopre, tako da su turisti iz pre svega Slovenije i Austrije oduševljeni.
Ovde je Borski okrug prikazan i turistički potencijali celog okruga, počeo od Majdanpeka i Kladova s gornje strane, dole Bora i Negotina, tu su i Dani Dunava, tu su Zlatna Bućka tekije, posete rodilačkim pivnicama, sajam meda i vina u Negotinu, Dani Jorgovana na Miruču, ima stvarno tih atrakcija turističkih i ovako manifestacija, Mokranjčevi dane, da ne zaboravimo. Da sačuvamo našu genetiku, to nam je sada osnovni posao i kako je to u vašem kraju? Područje opštine Zaječar, odnosno Poljoprivredne stručne službe Zaječar, agroznanje koje pokriva područje opštine Boljevac i Zaječar je poznata po kriovirskoj pramenki, odnosno kriovirskoj žuji koja je autohtona rasa i trenutno je negde oko preko 500 grla prisutno i ona je izuzetno značajna za naše proizvođače da je u što većem broju prošire i da se time bave. Naravno, značajno je da sačuvamo sve autohtone rase, kako grla, tako i autohtone sorte raznog bilja i voća koje je izuzetno prisutno na našem području. Tu je naravno i planina Rtenj koja je poznata i po rtenjskom čaju. Žensko lice agrobiznisa je naša stalna tema. Radimo keramiku, različite vrste, onda radimo ove torbe od vune, to je pustovanje, ove loptice koje se rade sa vodom i samo se natrlja sapun na rukama i onda se sve to ovako mota u krug i napravi. Prihoduje od ove veštine ili je ljubav nešto što je glavna karakteristika? Išlo je ranije malo više, sada mnogo manje ide, situacija je takva besparica i slabo može. Vranje, osim ritmova i onog derta, šta nam nudi za dušu i za telo? Pored navedenog, Vranje, odnosno Pčinjski okrug koga poljoprivredna služba pokriva i radi na tom terenu, nudi i tradicionalna jela, znači i proizvode sa gazdinstava na kojima radimo i sa kojima se jednostavno viđamo i pomažemo ljudima da proizvedu. Kažem jedno jednostavno, ali jako pikantno jelo koje u stvari svi žele da probaju. Jeste. U paleti tradicionalnih jela samsa dominira i poznata je kao tradicionalni proizvod sa naših područja. Zaštitili ste jezik, pa možemo nešto na vranjskom ili vranjanskom, kako se kaže? Na vranjanskom, da. Propeć, samsa, sukana banica, tepana pogača. Šta je važno da vidimo kad dođemo u zapadnu Srbiju? Mislim da je mnogo teško da napravimo neki raspored, toliko je šarenolika turistička slika uopšte naše kraja, ali pre svega ono što prvo što vam nailazi, da kažem, Zlakusa i ta grančarija koja je tradicionalno već godinama. Pre svega ti proizvodi koje rade porodice u Zlakusi ističu se prvenstveno time što imaju oznaku geografskog porekla, pa nadalje mislim da svako može da izabere nešto za sebe. Čačak, pečenje za svaku priliku, ali tu je i kraljica Kajsija i naravno vaš institut nas pokreće sada, evo i šljivu smo vratili našu staru. Svakako je važno čuvati sve što je tradicionalno, sve što je staro, sve što je prirodno, jer sada je u suštini sada svi se vraćamo prirodi, znači bez nekih dodatnih i prskanja upotrebe hemikalija, znači što zdravija hrana, a to je već pokrenuto u Čačku na razne načine. Mi smo samo deo toga ovde predstavili. Što se tiče nekih primarnih poljoprivrednih proizvoda kao i prerađevina od voća i povrća, ali Čačak, odnosno Moravički okrug ima dosta toga da ponudi i što se tiče poljoprivredne proizvodnje, prerađevina od voća, povrća, od mleka, sireva i tako dalje, kao i ceo taj kraj što se tiče seoskog turizma. Poljoprivredna savjetovna stručna služba Kruševac trudi se da uvede poljoprivredne proizvođače, da im pojasni proces sertifikacije, razliku između organske i konvencionalne hrane. Kao što vidite, ispred nas se nalaze proizvodi malih poljoprivrednih gazdinstva koji se bave organskom proizvodnjom.
Dakle, imamo sokove organskog porekla, džemove. I ko u stvari kupuje? Šta je tržište za tu hranu koja ima posebnu vrednost? Pa tržište kupuju ljudi koji da kažem, vode računa o zdravlju i tržište, da kažem, ide više ka Beogradu. Evo, usred leta, vrućine su velike, vi spremate smederevsku jesen. Smederevska jesen je rezervisana za rashlađivanje. Da li uz vino, da li uz breskve kao da kažemo, značajniji voćarski proizvod sada u poslednjih 15 godina sa teritorije grada Smedereva, a naravno eto imamo i višnje koje su sve u većem zamahu proizvodnje kada su u pitanju područja Velike Plane i Smederevske Palanke. Naravno, naše vredne žene iz udruženja, iz raznih, da kažemo, iz više sela su se potrudili da prave, evo i ova orasnica je na prethodnom sajmu poljoprivrede, to jest ovakvoj manifestaciji osvojila prvo mesto. Naravno, tu su nama vrlo dragi eksponati kada je u pitanju Smederevska tvrđava kao jedan od najznačajnijih istorijskih spomenika u gradu Smederevu i naravno vinarsko područje pod rejon Beogradskog reona sa svojim vinima, jako poznatim vinarijama, imamo negde 5-6 vinarija koje su izuzetno poznate ne samo u našoj državi, već i van. Ono što je Beograd, a nisu Terazije, je sve ovo ovde. Evo, možemo da krenemo od naše veliko bogatstvo i široko bogatstvo i potrudili smo se da i ljude i udruženja i opštine i proizvode koje do sada nismo nosili da ove godine prvi put pokažemo ovde danas u Banji Vrujci. Tako da mislim da počnemo od Mlekare Granice do podavarskih sela, udruženja Etno Art iz Ovče, udruženja sa Preliva, etno sela Amerić, vrednih ruku naših domaćica. Nema ćurke kod Jagodine, ali zato ima ukusa i mirisa vašega kraja. Jel volite da primate goste i kad dođu šta im pokažete? Goste volimo da primimo. Mi iz Poljoprivredne stručne službe Jagodina obuhvatamo 6 opština, znači Jagodinu, Ćupriju, Paraćin, Svilajnac i Despotovac. I kada svi su nam dragi gosti i želimo sve da ugostimo, mi smo ovde danas izložili neke od proizvoda naših poljoprivrednih proizvođača i naših gazdinstava. Zatim takođe imamo ovde na štandu prikazano proizvode udruženja Etnoforme Jagodina koje se bavi očuvanjem starih zanata. Takođe društvo Pčelara Pomoravlje takođe je izložilo svoje proizvode od meda. Kad kažemo Šabac, onda znamo prvi klavir i vanilice i šta još zove i čivije. Naravno. Pa Jevrem Obrenović je prvi iz Beča doneo klavir i vanilice u Šabac, a takođe i belu kafu. Trenutno je nemamo zbog vremena jer bi se pokvarilo, ali naravno to je nešto što obeležava naš grad. Pored toga i pored naše poljoprivredne stručne službe gde smo se sada i okupili da predstavimo nešto od proje, pite i štrudle, to je nešto osnovno što je našeg seljaka, odnosno Mačvanina, dovelo do toga da je to nešto osnovno što je pratilo i srećne i tužne događaje. Direktore, često nosite ovu nošnju? Pa ne tako često koliko bi želeo. A kako se osjećate u njoj? Pa veoma prijatno. Koliko je važno da sačuvamo porodicu i koliko je važno da sačuvamo tog malog domaćina, takozvanog, koji je u stvari veliki? Možda ću vam u jednoj rečenici reći da je porodica sve. Srpska tradicionalna porodica je po meni i dalje osnova života na selu, pa mogu da kažem i dobrim dijelom i u gradu. Onog momenta kada budemo napustili i da se brinemo o porodici, o tradiciji, o vrednostima porodice, mislim da će nam sva proizvodnja biti suvišna. Dobro je reći da još uvek toga duha ima i mi se na ovakvim tradicionalnim okupljanjima podsjećamo i želimo da oživimo te dobre tradicije naših porodica i naših predaka i ja se nadam da će i u narednom periodu to biti naš. Karama znanja i imanja nastavlja putovanje, obilazimo sela Srbije i beležimo šta raduje, šta muči naše domaćine.